mga bigat mo history man kap dating pasamak nga shooting incident ito'y mga kay Santa Cruz. Yes, ma'am. Around that day, 8 a.m., ma'am, nagtawag kanyak dati parents dati ni Roderick Sebastian. Nagtawag na kanyak nga magpatulong da iti PNP. Although medyo agdodwanak tatayan nga mga yabti PNP, ma'am, at panpunod ti sitwasyon dati ni Roderick Sebastian at a PWD so na ako, mentally challenged so na. Although okay met iti day to day nga panag kaskasta na, medyo nagdudwanak ng mga yapti police tatay ta baka lang no baka agitate iso na or anat na ganan ti mas matrigger DJ marikrik na. Although kasda intawag ko police apo tapno iti kasta maanak ti parents na pagpakaasi kanya ng mga yapti police. And then may ti police nagresponde. DJ metan apo handang napakadaan DJ panag sungad na ito yan ti garahe dati ni Roderick Sebastian. Kaya napanan sa sinonggaban DJ may nga police tayo na daigam na nga kitchen knife apo. So DJ na pasamak DJ panakapaltog ni Roderick Sebastian apo. Anot oras sa tempo sa Tatay around 8:40 siguro tatay na apo. 8:50. ngam saan mo't nga nakainom dati bigyan mo? Haan met apo kasi agapuso na iti facility anat na ganit kini Dr. Medina may mas nga rehabilitation iti lawag apo ket okay met isuna no after agapuso na iti rehab ngem adaragi times talaga nga anaso na aggressive so na iti parents nga dumawat iti kwarta nga pag casino na kano kasi tay ko na pwede ti parents na ket inikanda kano iti 130,000 iti last week nga napansa nagkasino insay may nga sikat nga I think Soler sa dinay baga ni parents na nga naggapon na nag casino. Masansan ka di nga kastudyan aramida na kadagiti naganak na kap or pamilya? Ha-admit kit di ma'am. Although parang tay dumawat ngem ha kasdi nga ka-aggressive na tay kasdi ka-agitated so na ti marikrik na ngem sig kadetoy lang talaga ta medyo dakkel sa ngamin dawaten na around 200,000 sa ano ket syempre senior citizens dagitoy parents na apo ket ala marigatan damot nga mang produce DJ nga amount apo. Anot work dagiti parents na ka? Adan sa business damit ito'y butong pagpakasaraan, ma'am. Pero senior citizens? Senior citizens na, ma'am. Tapos di tatang na, ma'am, is adda pa'y sagsagabain na nga sakit met, ma'am. Adda yung kabsat na ka? Adda, ma'am. Adda kabsat na iti Amerika. Nurse iti Amerika, ma'am. May kabsat na? Dodowa da lang at kabsat, ma'am. So dati may isa, dati doon. Dodowa da lang. DJ may sam adda US tapos ni Roderick dito adat ma'am. Before kadagiti pulis na umay mang responde or mga nawa, sino pwede giti mga anawat at tikin? Bale iso da lang met kiti nga family. Iso lang ti lang parents na ma'am. Ngem siguro tay mariknada nga anan super aggressive so design agpayab ti pulisan ma'am. Ngam saan namat nga dangran ko madagiti naganak na kap, iti panagdawat na ti kwarta. Basar ka DJ pinang describe DJ parents ama market kas lang aman sa talaga nga DJ nga rod aggressive so nga dumawat iti kwarta nakasukat saan nga rumwaren ket uray na lang DJ kwarta nga rumwaren apo. Pangusaran na kadi daday dakpil nga gatad nga garop 200,000 ti daw dawatan na. Hangko may specify DJ no anat rason na ma'am pero ti may isa nga ibagbaga damit ti parents na ket DJ nga rod. Mapan Manila, Mapan Baguio, and then isa dakdakamat na pwede about casino, ma'am. Pero di pala ang nga napasama ka na iti
maibagata yung talaga. Sa tingin na pa sa mga akit, may isang naka amamas nga pasama, although han nga inkayatan mo TJ police in ala ited mo matatan po nga barangay officials ti kabailan mi nga maipulong anan to man maipulong kadagiti family ni Roderick Sebastian.